الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Balayan kiyya ka Islama baga nagayan no aidan galatoma isinin jechaditi Rabbin nu cufatifu ya da murada kenya Rabbin nu fagutu ikhlasa ittiba'a fi sidqi fi istiqama Rabbin nu akennu yatenya le Rabbin ni dandati ya nagaya Rabbin wa gudu warra jechin isani kama la ilaha illallah muhammadur rasulullah jo Rabbin wa gudu warra dini islamatin dabbatu Rabbin wa gudu warra dini islamatin cisu Rabbin wa gudu warra diini islaamaatiif qabu rabbiin waa godhu ambaasaaddara nu cufaatu rabbiin waa godhu warra waan muhaadaraa bareedduu tanaan dhaabbate cufa keessanuu rabbii yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu hawaasa keessan keessatti rabbiin urjii godhee isin haa mul'isu akkas jechaatiti gorsi keenya ka arraan tanaa inshaa allahu ta'ala al-iimaanu والاستقامة إيمانا في استقامة تجتشرتي ديمتي جتشولا يرون مغربا في إشاءة جدو للين قباب دولا أتي إن شاء الله تعالى والربي نولا في سي وجي لالا غرق أما درا غرق قلبي تين لقي فدان سننجا مالف هاسوا إساكنا نشوفاتو تو اتهاجما isinirra ana ka isiniif haasa'u kanaatu tokko gaariitti itti haajaman isinin jaa istiqaamaan obboleeyyan kiyya ka islaamaa ulamaa'iin teenya maal jedhan rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a akka afaanitti al-i'tidaalu jedhaniin al-istiwaa'u wal-i'tidaalu yeroo ammaan tana imaamtichi keenya nu salaachisu istawuu wa taqaarabuu hin jedhu walqixxaawaa jaabar walqixxaawu diriiruu jechuudha amma girgiddaan kun walqixxaawee jira diriiree jiraan isiniin jira akka shari'aa islaamatti ammoo karaa diriiraa luzuumu as-siraat al-mustaqiim qabatuudha karaa diriiraa qabatuudha karaan diriiraan san obboleeyyan kiyya ka islaamaa karaa islaaminaati karaa kana qabatu fuula rabbii dura jalla jalaalu rabbii dhaabbatu haala atiin kun maal taateen waan inni godhi siin jee gootun waan inni irraa fagaadhu siin jee irraa fagaattun sani yeroo dubbattu dubbii dhugaa dubbatuudhaan yoo hojjette hojii gaarii hojjechuudhaan ammallee nabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jala deemuudhaan kanaa jedhan istiqaamaa jechuun obboleeyyan keenya isii tana nu cufaatuutuutu itti haajamaan isiniin jaa obboleeyyan keenya tana rabbiin keenya jalla jalaalu rabbii inna alladhiina qaaluu rabbuna allah thumma istaqaamuu tatanazzalu alayhim almalaa'ikatu allaa taqaafuu walaa tahzanuu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين جي إسانوان قالوا جان ربنا الله ربين كينيا الله جان جل جلاله إسان كن ور الله توكي چومسي گبرون إسنين جاوب بولي ينكي ور شركي چوفر راهو قل قلاوي إكو في قدو إسيت الراهل يو قدتن الله kadhatanii jalla jalaaluhu yoo sodaatanis allahumma sodaatanii jalla jalaaluhu yoo kajeelan harkala lameen isaa kariimeyni arjaata taate sanuma kajeelanii yoo waa qalan isumaafi qalanii yoo dirmachuu barbaadanis isumarra dirmachuu barbaadanii akka isaaf tumsu yoo fadhan allahumarra tumsa barbaadanii jalla jalaaluhu yoo qodhaa seenan allahumaa fi seenanii jalla jalaaluhu
yoo naannawan manuma isaa bareedaa san dhaqaniiti naannawan malee qabriidhaan hin naannawaniin isiniin jedha. إن الذين قالوا ربنا الله ربين كينيا الله جل جلاله كان مرزقه الله جل جلاله والركان شفاتو والرزق أمو إني هيري كان ماهرو مخلوقني أمو هيرين كهيرم توفي إني كان متلقو والركان ورتلقمون سنجا أكنا والرجي جتشو بلينكي أصلين ثم استقاموا سنجتشون توحيد الله الرت جل جلاله ور رجع ور سبته جتشو بلينكي والله الذي لا إله غيره تمسوان فيني يو فيني أبلينكي يا كإسلاما توحيد الرت دابتين سننجا دوبين توحيد الرت دابتين يروسني ربين كينيا جل جلاله ربي نوفي تمسا وان فيتنيني سننجا warrakana jechuu isaanoo wan obboleeyyan kiyya ka islaamaa nu cufaatiifuu rabbiin istiqaamaa rabbiin waa kennuun isinin jaa karaa bareedaa kana karaa diina islaamaatirratti warra ragga'e warra sabate jechuun rabbiin keenya eenyu jaan allaha jalla jalaaluhu isaan kanaa jechuu thumma istaqaamuu eeganaa warra ragga'e iimaanninis obboleeyyan kiyya isaan kun jecha kana qofa ja'anii hin hafne maaliif akkana cufa beenutti iimaanni arrabaan jecha dhugaasan ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu jee qoma isaatiin dhugoomsee qaamaa fi rogoowwan qaamaatiin dalaga irratti ka itti bobbahee jechuudha iimaana jechuun obboleessu malee arrabuma qofaan namni shahaadaa dhugaa jechuun san faayidaa hin qabdu nama meeqaatutu jecha dhugaasan je garuu adda isaa takkaa rabbiidhaaf ka hin sudun iimaanni kana tanalal gaafa tokko imaam abi sa'id hasan ibn yasaar al-basri rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a mal je kama fil hadith alladhi rawahu al-imam ibn abi shayba fi musannafi wa ibn al-mubarak fi az-zuhd rahmatullahi alayhi ma rahmatan wasi'a laysa al-imanu bitahalli wala bitamanni walakin ma waqara fil qulubi wa saddaqatuhu al-amal ليس الإيمان إيمان نكون واهنتاني جي بالتحلي فايچودان واهنتاني إن أغرتو مدورة بريدة وفتين أغره إمامة أجائبا اتهيته لا إيمان نكسيمت ولا بالتمني قابودانيس إيمانا متي ولكن أكنا هاجنو جي ما وقر في القلوب وان قلبي كيستي سبته وان قلبو وان كيستي سبته وصدقته العمل أما اللي دلقو وان كيست وقومسته فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه نمني غاري جي أما اللي هجي غاري هجته إسراك إبلا جي وني إني غاري جي في هجين إني غاري هجته ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه نمني أمو جتش غاري يرو دبتو دبي غاري دبت غرو هجين إسا أمو فقطو قطاته irraa qeebalamuu jaan obboleeyyan kiyya ka islaama walii galu jirraa miti iimaana jechuun akkanaa je'eetitti taabiin guddaan kun fassareen isiniin jaa rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama kama fil hadith alladhi rawahu al-imam muslim fi sahihi rahimahullahu wa akrama min hadithi abbas ibn abdul muttalib radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama yaqul dhaqa ta'ama al-iman من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا ذكري تنا نشوفاتو تجاور كسي موكم غرو أر ربي يون ولاب بسي معنا إسيتين دابنان إسنين جاور معنا إسيت نانيس دابچو قبنا ذاق طعم الإيمان جي دمدمي جرا مئة إيمانا دمدمي جرا من رضي نمني جالته بالله الله كان نمني جالته ربا غم ربيتي الله جل جلاله ربي كيسنتو الرجالتني جرتني وبليان كي يا اسلام جالتني چل گیا تمبو مل اسدو مکلا کا جو بھی نمني الله جل جلاله ربي إساته جالته
iimaana dhamdhamee jiraa je wabil islaami diinni islaamaatilleen diina gama diinaatii namni jaalate halaawaa san dhamdhamee jira obboleeyyan keenya nabi muhammadilleen sallallahu alaihi wa alihi wasallam ergamaa ta'uu isaa namni jaalate iimaana san dhamdhamee jiraa je bar iimaana ni qabaa miti bar obboleeyyan keenya iimaana mi'aa qaba dhamdhamee jiraa amma laalta dura jenne san namoonni cufaatuu jennee meeqam allahan jalla jalaalu rabbii keenya ta'uu jaalannee jirra jennee miti ridaa jechuun jaalalli tuni ulamaa'in teenya maal jedhan rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a tawakkula allaha irratti irkachuu maayyin isii jaalalaan isinin jaa allaha irraa jaalattan malee obboleeyyan kiyya ka islaamaa rabbiin waan takka isinirraa hin jaalatun isinin jaa radiyallaahu anhum wa raduu anhu yoo ati irraa jaalatte inni sirraa jaalata tana ammaan tana fassarragaa jaalanne moo dhugatti hin jaalanne wallaal imaam yahya ibn mu'adh arrazi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a ridaa tana jaalalatana gabrichi tokko akkamitti isii tana gayaa jennaanini aalimtichi rabbaaniin kun maal jee rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a hundi afur irratti inni kun yoo dhaabbate yeroo rabbii isaa waliin jalla jalaalu rabbii waa takka wajjidaleey waa afur irratti dhaabbachuu qabaa je gabrichi maal jaa in aaxaytanii qabilti yoo allahan jalla jalaalu naa kannite nin qeybala kannaa rabbii keessanii jalla jalaalu rabbii qeybaltanii arraan tana foorsii tee fudhattee titi gabbaatee yeroo gabbaatee dalaydu qarshi kum takkaan galte obboleeso dukkaana qeebantee magaalaan oowwituu dhaqabi wahayyuu gurguri maallaqa meeqa galchitee yeroo laaltu qarshi kum torba arkatte arraan tana boru yeroo foorsi irratti baate ammoo qarshi 200 qofa dalayde ati warra black monday joosan immoo alhamdulillah jetta tanaafin sinjee bar laaftu isarraa jalla jalaalu jaaladha jechuun immoo laaftu easy dhaan sinjaa obboleeso waan inni sii kanne jaalattee jiruu ammaan tana keessa jirtu jaalattee jirta in aaxaytanii qabilti yoo naa kannite nin qeebala kannaa tee waan feete nin qeebala wa in mana'atanii radiit yoo na dhoowwattallee jaaladheetin jiraan akkam jetta ahoo taraa meeqaboo du'aa'ii numa godhannaboo waan takkaboo wa in mana'atanii radiit jaaladheetin jiraa yoo na dhoowwites akkam jettan akkana jechuu qabnaan isin hin jaaru obboleeyyan kiyya yeroo sani malee yookaan waanuma akkanumatti cal jettee bakka sani hin geenyuu jechuu fadheeti maqaamaan isiin sin jee bara aakhiru manaazila tawakkul arrida wa in mana'atanii radiit yoo na dhoowwatte jaaladheetin jira haya yoo isin ariheo inni haashaa jalla jalaalu waa naman arihu war abattu sumaan gabbara'an dhodhoyta hulaa isaa dhodhoyta hin banne abadan ani hulaa san duraa hin sossowuu yaa rabbii kiyya ma'anaa akkanaa tanarratti obboleeyyan kiyya ka islaamaa irra dhaabbachuu qabnaan isinin jaa allahan jalla jalaalu irraa jaalachuun gabaabduttiin isinin jaabar ta isaatun wallaahi dubbii jabdu anu numaan je'een malee abbaan haasayu cufaatu nama waan san keessa jiru hin sayin ulamaa'ii rabbaanii fi abbaa isumaatu je inni nama dhamdhamee abbaa kiyya ka inni je sirraa jaaladheetin jiraa jechuun obboleeyyan kiyya jiruu ammaan tana nuti keessa jirru tana jaalannee jirraayi diina islaamaa jaalannee jirra irra hedduu namaa yoo wajji haasoyte diina islaamaa ni jaalata dhiyoo tanaas waan rasuula irratti sallallahu alaihi wa alihi wasallam godhan tanaas ni tumsaa fi ni haasawaas viidiyoos haasawa cufa ni haasawa garuu diinni islaamaa ni jiraami nama odoo jaartii qabuu zinaa godhe dhagaadhaan tumamee haa ajjeefamuu jaaga wahashiya that's cruel sinja obboleessa hin taane hindenno maal jechuudha boo haya andanyaa kifla zaman iyyaallan sinja eegaa onnooti aye wabil islaami diinaa hin jenne
dinni islaamaa gaa eegaa oduu jaartii qabduu yoo badii fokkottuu san wal iyyaadu billaa goote dhagaadhaan asii ol awwaalameeti akkasitti gara dhagaan cafaqamee duu qaba wahashiyyaa siin jaatuni waan hin taane skruul maal taate bobboleessoo ribaa boo kam biizinasa namarraa wal jechuudha ribaan attis mun ችግር አለው siin jaa diina islaamaa jaalanne rasuula keenya sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam jaalachuuno sunnaa isaanii goone daawaa isaanii goone ma'anaa tanarra obboleeyyan kiyya dhaabbachuu qabna ذاق طعم الإيمان جبر دم دمي جرا مئة إيمانا نكبا ميتي دم دمي جرا حلاوة أكال الرب الرتي حلاوة يروnya تمي أو قلبي إسا كيستي كسيتي دم دم تان سنجاو بليسو ربي سنوها دم دم سيسوني سنجا تانو لا لما حديث إمام مسلم من أوديس سيا سا كيستي رحمة الله عليه رحمة واسعة سفيان بن عبد الله الرادفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله جين قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك روايات بعدك جد يا إرجما الله جين قل لي في الإسلام دين إسلامنا كيستي قولا جتك نانجا جين لا أسأل عنه أنين كن جت سنين راكنين هنغافني أحدا تكون مات اللي غيرك سملي نم تكنغافر دوجين بولينك يا إسلام قال صلى الله عليه وآله وسلم قل آمنت بالله ثم استقم الله تي أمنيت جرا أكن جين جل جلاله ثم استقم إيغنا إسي تنرتي رجعي سبتو جين بولينك إسي تنرتي سبتو تكان إسني رأي رام فتي برغرو نم تكو تكاي رام فتي رانين جنّغا وإن دعوتني أجبت جسم كمان زكاة كانوا جين لا لجاجس obboleeyyan kiyya ka islaamaa maal jeellal qul lii fi lislaami qawlan laa as'alu anhu aadan gayraka qaala sala allaahu alayhi wa alihi wasallam qul aamantu billaahi thumma istaqim allahatti amaneetin jiraa jee jalla jalaalu eegana achirratti ragga'ii jeen riwaayaan taan qul rabbiy allaahu thumma istaqim jette achirratti sabachuudhaan isiniin jee obboleesso tawhiida irratti sabachuudha nasriin nuti feenu ta islaamaati naataatu tafeeteen sinjaabar sabaanis lammiin feetus wallaahi alladhii laa ilaaha gayru yoo tawhiidi jiraate malee hin dhuftuun isinin jaa irra hedduun namaa bakka tana irratti nyaadhame obboleessoo alaamaan samiin dachiin uumamteef ibidda jannata ambiyoonni kun cufaatu rusultoonni salawaatullaahi wasalaamu alayhim ajma'iin kitaabni meeqa ka ergame bara tawhiidaafi bara wanni biraa takka hin jiru allahan qofni akka gabbaramu jalla jalaalu wanni biraa akka hin gabbaramne inna alladhiina qaaluu rabbuna allah warri jeegunis allah qofa gabbaranii jalla jalaalu waan biratti warra kafreen sin jaabar tanalal sahaabonni alayhim min allahi ridwaan yeroo fassaran maal jee ammaan tana abii bakrin siddiiq radiyallahu anhu istiqaamaa jechuun maal jechuudha jedhanii yeroo gaafataniini allaa tushrika billaahi shay'a allah irratti jalla jalaalu waanuma takkaahuu qindeessuu dhabuun istiqaamaadhaa jeen mee laali beekumsa isaan qaban tawhiida hin jenne allah qofa gabbaruu isarratti waanuma takkaahuu qindeessuu dhabuudha je amiiril mu'miniin abii hafsin umar bin al-khattaab radiyallahu anhu yeroo isa gaafatan ammoo maal jee istiqaamaa jechuun rabbiidhaaf jalla jalaalu rabbii jechuu sanirratti ragga'uudha waan meeqa godhaan hun jee waan meeqa dhiisaan hun jee achirratti sabachuudha ta'uu dhabuudha jee jallina akka jeedolloon jallattu in agarree nas'alullah as-salaamata wal aafiya nama gari amman tana salaata salaannu guyyaa jum'ataatiin eegalaa sinjaa jum'ata salaatani salaata sambuudani dhabama akkana maal jechuudha amma tun istiqaamaadha yoo duute akkasin nama dhufte hoo maali rabbii jum'ata qofa gabbarra yookaanu ramadaana qofa gabbarraani yookaanu asittis numa salaata yeroo asii gabbees deemee puulis taphata kaartaas taphata baankeeraas taphata lal allah jalla jalaalu jechuurratti ragga'uu achirratti tanaa jee istiqaamaa jechuun amiiril mu'miniin abii amrin uthmaan ibni affaan alayhi min allahi ridwaan istiqaamaa jechuun maal jechuudha jennaanini ikhlaasa qabaachuudha jee rabbiin ikhlaasa nu waa kannu obboleeyyan kiyya isii tana karaa dheeraa akkasi deemsistu ikhlaasa qabaachuudha keessaa'uu waan hin arra dura isinin jee
كدبر سنين جيمي جماعة أمان تنا مورالين كيسان جبدولان سنجي برو بوليسو lalu wan namni ngone gotani bar denga sila turban wadawari mi muhadara ka gotan ammas garde imanate ti kana sigo zeban sila namni mal sinja jamaa birani beta batir ragar to wudu qabdani amman tan o witu imanni khairi wajidale namare akana jamaa fete ammas obboleyen ki yake islama ta adde isam baste ikhlasi wan daba me fi yonin sinje kam jet jamaa fete wanni isan dabam sise ikhlasi wan daba me fi ay me ati amman tana Allah fi wantana gode jalla jalalu yojatti anis yonin tana fufe ana fi ati maltu wal nuwallakis malif najibbi to boleso malif sigibba ayo makan ke ati hawasa ke kesatti bareda te namni siqebale ammalifin hasida fuula gurracha sitta malif amman tana kottu social media followerin ke idani hawasni siqebale ustaduna shaykhuna al-fadil o fi ga boleso malifin hasida sitta malif isi tanatun jirre tanafi wallala isin jiratu wallahi alladhi la ilaha ghairu abadan ya ubalesu rabbi gammachisu fin dufe jette bar atis rabbi gammachisu sa waltuina nafiati isin tun dabamnan wallalta dabata ubalesu bikum sa sahaba milala ubaleyan ki istiqama jettun allah jalla jalalu dalagata ko yoro hojjatan qul qul lesitani hojjachuda nama ittifadu miti allah ko fedu آية كانوا خليفة فرفا أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه استقامة جتو مالتي فسرني بيتني فردوان الله جل جلاله غجيسون شوفاتو استقامة قباچو دا رب جل جلاله ربي واميك واجبن رغد وان سان شوفا غجيسون استقامة قباچو دا جي إلى بولين كي إسلام بكم سساني ميلالا akka waliin jenne gargaarsa eenyuroo barbaanna Allah jalla jalaalu yeroo waata qalle eenyuf qalla Allah jalla jalaalu yeroo nadri qodhaa seennu yoonin intiransin ufee dabare ummata galii barbaachisaa miti nama qorqodarraa callaa baasti jeeban rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi qodhaa godhuunsan yoo goone isumaaf yaa rabbi yoo tana na dabarsite ani qarshii 500 qabeetin jira masgidaaf isumaaf jettaga jalla jalaalu sheeka abaluuf hin jettu boleeso autiso au basso sibira ra'e wal barsis nesan shega nim fidan jettuno boleso mali gon dirmachu barbadda isarra barbadda jalla jalalu tuni mal jechu dani beetani obboleeyyan kiyya mootin wanto leefi wan kana cufa kana magus qalbin nama yero tolte akkana sigosisti akkuma jara babbareeda sani tanala rasulli kenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama fi sahihayn min hadith Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma qala وفيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب جي ندغيا جي قامك نكيسا فون شيلچو نيادمو تاتو تكاتو جرا يرو إسين سنتولتي قامني غوتون تولي جرا yo isin san badde qamni gutum bade jira ala na dagaya isin san qalbi daje hamminya qalbi tenya rabbin nu fa fayisun isninja dukuba qalbi dukuba qama dukuba ayli tirra rabbin wa fayisun isitana rakkachuda isin tun tollan dumen sinja obboleyan kiya ka islama istiqaman tauhid rabbi ratti jalla jalalu rabbi raggauda hinjanne namni tauhid qulqullu san qabate dilin tenya hanga fete yotate rabbin akkanu disu ni beetani obboleyan kiya Rabbin dilii teenya tadabarte cufaatu rabbiin waa dhiisu taafte ammoo irraanu haa eegu diliin teenya waan feete maqaa dhabuun barbaachisu bar waan feete yoo taate wanni nu dhiisisu tauhiida qulqulluu sanii hadiisa bixaaqaa tokko nu cufaaf beekami hadiisa bixaaqaa takkaatu jira ulamaa'iin akkas yaani hadiisa bixaaqaati laal wala hadiisu rawaahu al-imaamu ahmadu fi musnadi والترمذي في الجامع وابن ماجه في سننه والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وكذلك العلامة الألباني رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة الله أولاناته غرباتك نقول كل ليساجي مال الرئيس كل ليس دليفي عذاب الرئيس كل ليس
على رؤوس الخلائق متولي نمسن شفات الرت قويا قيامة إسا قل ليس قرباغا قويا قيامة سن إسا كان الرت فينشر عليه إسا كان الرت قلمي سقلتمي سقلي تتوتو إسا الرت ديبيا وبولي ينكي قلمي سقلتمي سقل قلمي سقلتمي سقلن سن شفاتو مثل مد البصر جي فكاتا لالچ إجا إدتين يو أمان تنغارت آلياني كان رد أبت إيسا في إيسا أغرتي وبولي ينكي قلمي ورقا سقلتمي سقل بدو تن إسا رد ديبس ربين جل جلاله غبري چکنان غرباسن إن مال جاني بيتا ملائكتوني كي يكون وني إسان قلمي سن قلمي تنا كيستي سميدني جرني أظلمك كتبتي الحافظون ملائكان تيورثتي زكون سميدني جرني جان فيقول لا يا ربي كي نميني جان رب جل جلاله ما جان أمان أفلك عذر جدين همتني جرتي إيه دلي تنشوف يرو دليدو مالي والنيمت نجرتي جان ما تسيو جتي سيا قبر جكي دلي كنشوفا فيقول لا يا رب جدين همت نجرو boleh so asitti bar ni jetta bar qadara rabbi tu tunarragal mese bankera ni tawatta kumara ni tawatta la guyya san injiru wanni kana sabab qadara go tunjiru boleh so la ya rabbi jani ya rabbi gi wanni mat garu allahan jalla jalalu bala jaan dugatti inna laka indana atiftaha da nubirati hasana garin takata hada jaan gari tokko nubirak abda jaan إيغانا ورقا بتاجي دكبا سنيف فيها ورقا سن كيس مال تجري ميتا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تجد ناجر جتشر أغاتا ناتو توتو كيس جرا إني أجائب تتا هاي قلمي سقلتمي سقل هنگا فكاتا إجا جنة وبلي سولالغا ورقا مي أما يوكنا جنة أسيف سمي درا أغرو يجور أمتا إبشان سيديم سيست ورقا أمتا إبشان سيديم سيستوفي ورقا هممان تنا تان سقلتمي سقل تنا وجه يرو ولتي سيفيدن أكميغا يا ربي كي يا ورقا تقون تون قلمي تنا وجه أكمي إسان جاما يا ران تنا كيستي همي دم تجانين وما تكنتات كوتو ميزانا كي قبط اوتي كوتو جانين يرو كنا ميزاني شنة چلما قبا كسيمي قلمي سقلتمي سقلن دلي سنس فوداني تتي ميزانا سنر ركاين ورقا إسا تناس فوداني تتي ميزانا ركاين يرو كنا أبلي ينكي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مال جيني بيتا ورقا سني توتو ألفاتا جي أبلي ينكي يا قلمي سقلتمي سقلن سن قد قوتي ورقا سن إيغانا مال جي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دبين مكا الله ولين جل جلاله ونمان تك وني ألفاتو هنجرو جي أبلي ينكي يا إسلاما الله أكبر قلمي سقلتمي سقلنسن توحيد قلو كان يو دفته دلين تينيا وان فيته مكا داون برباجسون سنجيبر أكن جرة تقوتو توحيد كانان سننجا حديث ديو وجلال جرامتي لا الغباب دوتي والحديث في صحيح الجامع وفي السلسلة جي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا إلما آدم أتنكن يرو نكد التكيست يرو نكجل التكيست غفرت لك سيفين على الرماجي على ما كان منك ما كان منك جتشو وان سر أرقم ولين سيفين على رما ولا أبالي أنين كن هم بددو دنتا هم كبوجي وبليسو دلي ميقاتون رجل يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك أنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي جيبر يا إلما آدم أدو دلو وانتي جيزي وان سمير رامولت يوكا وان سمين كتاتو أدو جيزي ثم استغفرتني إيغنا أتين كن أنر أرارما بربادي غفرت لك عن سيفين أرارما ولا أبالي دنتاين قبو حديثني كن واسدي إفكيسا قب دعائي كجلا والإنتاتين إيغنا استغفارا إيغنا توحيد قب يو نمني وان سدين كان أدوفي وان فين يو حجني نوفي ديسان سنين جابر ربين جل جلاله حديثني كن أمس دلين تيني أكنو أرارم ربين جل جلاله
nu kajeessa malee bara baaba dilii waan fadhe yoon godhe naaf araaramaa laa sanii miti obboleessa yoo akkas taate miskiina siif hin galle anta miskiin chas taana hin siin jaa obboleessa laa akkasii miti